bloggers yi akodidi Abranteɛ Tɛam ema Adwenepahene so edi na bufuo akɔsɛ bi ɛyɛ ne bra penis ne papa so Adwenepahene me sire ne ekoso ina no bloggers bi adwuma a ɔmo so akɔpɛ bibi papa no ade edidi abusua one god the nation sia international sia nanim nachi Ghana obianu wo okasa wia fana ye apai nipa bi a eba ne ade buom pa da Adwenepahene me do buo ne die ema ne pa na waye video bi abato abonten a video no is about me Adwenepahene me yere ene Reverend Owusu Bempah ene papa so ate ase na ensere ko twika obrama de obenya BeckyTv so ene AdwenepaheneTv so de ahwe panya eso trafi me we nanka ye bu nanka refo a oka wo obi ne hwan Reverend Owusu Bempah wo trafi me we nanka but the nation sia empese what trafi awe nanka ne bu nanka refo de ne ka ho enu ntina the nation sia e de nsem fuo bi abato abontene abeka nsem bi akyerem ekwan a amanfo beka me Adwenepahene a me so metwochi aye Reverend Owusu Bempah a se papa no wo su ma ba asem no the nation se be church no wi a Adwenepahene me so me de be de e beto aso yengo tiemra Mama sene nkami ma me nua ba ma ba ko bi Adwenepahene o Germany baby o bi amechia no one ne yiri Becky mo pe Owusu Bempah sempa mo pe papa na sem na say bloggers bi akofa ntokwa bi a chese papa na kwa nim hu bi akọ didi Adwenepahene ne se anen papa o ne ba asase so wiase obi ne obetena se fa ne papa nim ye den David obi ne obetena se fa ne maame nim eye fom oh bloggers yi akọ didi Abranteɛ Tɛam ema Adwenepahene so edi na bufuo akɔsɛ bi ne bra penis ne papa so Adwenepahene me sire ne ekoso ina no bloggers bi adwuma a ɔmo so akɔpɛ bibi papa no ade edidi enti Adwenepah mesire o kwan nam so no na onya abotama ja osofo why me mesire wa emfa me ho menim nya sanchen ho enso mesire o ne yakeka ko idie utwa so maya nke beye de papa no nim ho hwe ye bloggers sebi omotuo di papa ye chi a omo na ss sebi omo kwama no na osofo so mu aso de o blog agwa kwama na ye de blogger the news are trend offer na o de ba content obe create awareness abe many power media no so nya ade no ene business nya ade a wo ye that is what blogging is about na afede blogging adane say ye kokwama nya minipa okoti bi we enja Adwenepah baby wo bia no ono o yiri Becky enchelema mo Adwenepahene ye chiao yen na adrimika akotie nsama kama president one god e de abato abonten efa aye Reverend Owusu Bempah ho nipa a omosha na se a papa no entimi nka nokore enfa enchire omo ehu ewo papa ni munti no papa no esole na akọ back door akọ support omo no asamba public aba support omo na wo wi a the same back door no na wo sign come asembone no asamba public aba come sempa na wei ena sabio papa yi ekuo a manfo tia buruchire atete aye di ekuo no papa ni din atache so mo kuma papa no na ka bi na the nation see akan you so for there go be ekun ama wo say edini Adwenepahene aka enkratam kinkon aka fufokin aka be man fa na iranim enya fom aka mto no matem say no pressure odi macha pressure by dey e be fawo the nation see akasa ba me ye video we ama kama president atese say ebuo ena ni dia Adwenepahene ena busuakuo ye wode man nta me ye de me answer about this video ebua me wo edema kama president one god enu nta sa video we ono oye panyini na o nyansa nananom atom boase anwene no nananom atom boase atete no na ono timi ba abonten ebetu Adwenepahene fo ebe pa Adwenepahene acho ebe kan nsema mu odu ede kira Adwenepahene de na say the nation sia kama president one god meso sabio me abofra mentimi ntenase enkase mate wonu mu asem na meto atwene metama koto bolem ese meso me ba abonten se de be ya ewiase ebe hu sa Adwenepahene sei ena meso me de mekales de etie ewiase so oti wiase da bia na nipa oye nipa a odimu nipa oye nipa mama ne ho ede ne ho edom wati ase nti da bia meka kwa ede da kire mu to the nation sia asem abeka Adwenepahene no for the meantime no mate me da kwa akɔhye one corner but the nation sia meso me ka kire wo say mesrew ani de kwan so opanyika se one god ka kire Reverend Owusu Bempah say wo ma ne nkrofo no enyime ene me yere ene papa edin efiri omanum because omo ye matamfo me da me mfeki Reverend Owusu Bempah nkrofo na omate kuo
a omo table chire na omo so mo ekoma no omo aye matamfo this time because me ntuntaso to form ensan fam ano nyede enkonkonkonkofa o me say den nya de metuntaso to form ede ma no akwa because enipaku a me matena ase abo omo pen na omo de bone etua me adwenpan ne ka de ye ka atamfo kese a omo ka ho ena obi nya metamfo ema me san konko ye de enkofa ne mabaku sa mistake ni menye obi ema me metamfo ema me san nko enkofa sa nipa ne nyede ema nti Reverend Owusu Bempah wo asida bia fa na kokoda kama president one God ase sa wo asida bia because enioma any ammunition sekita me a sa mu de munyina mu ni adwenpan ne the way ejana kita me no anu wo se the way ejano anu ade no se jana no nya dia ka the whole the nation see a ma abonten e me kan cha adwenpan ne say yesrew adwenpan ne we de ka be ya twasoma ye the nation see a enmaduaba edu adwenpan ne onim nipa adwenpan ne de because wono onim fam enim soro nto ka asem a na se bi wo a so nim fam enim soro no esa we de esa otena ase enti Owusu Bempah wo aseda bia kona fa kuma the nation see titrew enu ntina me yesa this video se na be ya onso be hunu se me de obuo aye de amano Owusu Bempah me ka asem ya kirew enkofo na mudi wachi no omuni mu obi omode ebu awo ena de we ase wanum nsem no esi so de we wanum nsem no wo de to fam na akoto wo de to na akoto na no betwa ntro because omo na e control Reverend Owusu Bempah ada na so mu obi o table chire ono ti okunu nchen ebe control asem ono be ka kire wo no ena wo ba betie ada nte se omo table chire because of say covenant seed ye metie sika efa mawo enu nti ena omo table chire omo control with dia me ka kire say ene waje nkwa the nation see because enoma ekoso a ye de ball tuja no enoma me kita me ka me de ba anu o hyepa ba nipa ba ako ena me chen so opportunity na sa nipa no onya trinity no eni ta adwenpan ne mahu me sa no ba nipa no trinity a ehwo na obatu piga to samia ba me ka kire Reverend Owusu Bempah say sa wusu uye nyame nipa emegina bonte emetoto mpapa so nyame nipa megina bonte kwasa because I be say nyankopon bo no the same thing na nyankopon so de ebo me na ye kwa nyame no wabo ya aboro so nyame apo ya de aboro so ye ben heaven me adwenpan ya mete am kase me ben heaven sin Reverend Owusu Bempah ba so pese ye de buo ena ni die de ma wa oso fa buo ena ni die fa ma ye how say so for panyin na wo kremi ho so ye so for panyin eti megina abonten ebe bo fake account for abaso ebe bo omo te social media ekon edi twas na tem abaso ebe bejeje omo so na omo bejeje wo so na ye de ba wo so a wo se buoi wo tena ase se de demo na wo bo mo abaso no na omo kotentam ye papa mo pictures ebe to abonten yes no pictures ye yero no pictures ebe to abonten be do omo atem ne de Reverend Owusu Bempah ye wo ne de be ba wo so eti nano so wonya agenkwa ebe ti se kama president na obek jojo adwenpan na akoma na obek kasa akire ye de a ene masa akoma jo no enya adwuma masa akoma jo na the nation prophet the nation can say ah from Reverend Owusu Bempah no masa akoma jo no enya adwuma se wa mara enya adwuma na se makoma no agibum de a nobody can stop me de obuo ne de ama kama president because me bu no pa oyobia mente no asembone bia oyobia wo yesunsum dwuma mente no asembone wo my Ghana mu ye wo nipa bebre wo a o yesunsum nnwuma eno wo ye no ensen fata ye to mu asembone dan da bia ba kama president de ma follow na che ma tiene nsem bi ene teachings bia ma hu se mine no nya fake so ye fake ya ko be kama asem no kama be fire no rough me kana kwada kire mu se one God fake on me adwenpan no sabi o misumani na ehunu ade o kama be fire no fire bia style bia bi ama kono anu kama bo no tuja ama one God be adwenpan na bo me tuja yi ba me adwenpan ne me wura sunsun mu wiase epie ye edi nso ohuru manim egu nsa no ma hu se one God nipa bia se Ghana man no se epobi o yesunsun mu nnwuma aye epobi o kana kore o mbu nipa fa so de anka one God ba wiase na se ye didi wie ne enkansam ye dai enyina one God etra social media ka sa fa ho a trumika na kona so ye one God etra social media e ka sa fa ho a dwane na kona ho because me adwenpan ne ade ama tsunda ye ade ama da ehunu afa papa we se ho enya asem kuma won sa me social media no nya asem bia na meka na nya ade bia sam support ade wo be sa me adwenpan me support no na ade quality na ade papa se next am tia
na say the nation see one God come president gods of the land e boy nyina ho ban no Nyankopon so boy ho ban na say papa panyin say numonyamfo say be kan asem abeto Adwenepahene fo asanda masede a who am I to reject it eni kwasa me me reject it ese me ba na mbe kire no eni o ma de echo to the nation see asem wa aka no Adwenepahene magia de atum se si ade wunti me de ensem ni nyina no ahye kukuom akata so me se de wunti me de ensem ni nyina ahye kukuom akata so tie o me se kama president entino me de ensem ni nyina ahye kukuom akata so ba kama me se ma no ntoro Owusu Bempah se woni na ada me hu sa ne nkwasiafo ne nkrofo ne bi ade meme picture ana me papa picture na me yire picture abeto mo nkwasia platform no so edi o mo nkwasa sema I'll come for him. Satam no advice the mama de no enya de be adwuma satam no satam I'll come harder than this one. Na neoma omo de ye no social media so no ono na ope o deserve so say omo ye de omo de ye no. Afre na so dwana ye de akọ court bi anim. Ti Owusu Bempah me meta no de e no be dwane akọhye eye amenem. Ba for ne to neoma wangasa wo ti wiase a wo ye. E na me se no mani ato e the nation sia. One God come president. I know time say majai BM. Majai BM manaka. But some ankwase afo na omudi wachi na the nation see e ka say ombepe bibia di awu no. Ebe di matem de ya. E na Owusu Bempah. De meye mo wiase no. Ada meye mo social media nso no. Ebe je mo sam. Abusa di ni Adwenepahene aka Nkratam Kinkon. Be man fa yire nimu enye de enye fom. Oba so ameda wase. So ato bo wase ete video no mu ye de ensem. Ti mo share video no na enkoto eye the nation see one God come president. Ene Owusu Bempah. Say papa say oto na person from papa so ye arrogant e megina property so e mebo fake account for abaso menya sure say kama president enim say what am megina property so abo e fake account for abaso ba me tie ne video no me so me kan say me a chance kama one God Owusu Bempah na ene wo krokro me say menyai na sem ka for the meantime na me to me boase e fama no because of say e jana kita me no ene ne o ma kita me no anu o hye wura sunsun mu ahuni ntino papa no wona sa wo ben dia anase sa wo ben na me so pen number na wona ne nkasa say enioma na watete kuo e wo social media so timbagina ne property so e be bo baba so ne de me Adwenepahene me bu anyo so omunyi me din from anum se ne so fo panyi a obu ho no sa na me so bu me because me so me hwa eyire ne ma the same thing so ya de o hwa amanfo ntabusa me da me ma no asi me trachre din ma hwe de ekoso because panyina betuefo etimatie betie na matie no enseme ne mra e de egu ho to nim no ma ne nkrofo no ebi ba baje pem ebaje pem abro so me de wasi peace out Odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na me ye ne dey tuna fi na send there e kwa ba tu na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register this send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bo ko trace ka extra ma mesrawo me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrawo and na wo send so a mesrawo o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene edagu yes ntimpacho ubogu ma wo Europe kwa da obenya 5 euros free before the some party for some can tap send edamount wo America so Canada dia mama $10 to miss now man ha oba ho for say enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa abonte dem ma download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa abonte bi me hu say me kwa abonte mama na ade a am de krompo ni say first one no so credit card nko a ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se Owusu normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem atadwe yate de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi dia mama mesrawo me kan fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesrawo promo code bogum na ho hia me Adwenepahene ai na nya 5 euros free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap ye kama tap send abusia
rate mo hene Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi